Kakun inyo trap National Awakening Movement knam kum gajing persa joria ka ordinance jong ka sarkar jela da ka bakeno ba kani ka an kadai ka ba penyap bat ban penduk sendannya ka jaj benreu kani ka sengsan pertai kala penlong sendan da ka jingnya rally da ki tuk tuk hakaleng ganong ba shlong kajing tumu bokong son jong ka knam halor kani ka rally kalong bat penki mensim bat ban penso thu ya ki pat ba ki dei ban persa ban ya ka ordinance jong ka sarkar jela ka bolong ka jingma ya ka jaj benreu ka jingkin turput kemuda bat kiwi jing dawa ya gani ka bike rally lasdang namaram student jiao bat ya treter samaukar kendailan IGP governor house polo golfling maupat nongmensong rinja pokse smith bat penkut ya ka jingya rally ha ka jo ka chaka haswa masdang gani ka rally keladan ka jing duai bat ka jingkran na working president ka khnam uba edelbot nangrum ubla penpa ba ka seng ka persha jor ya ka ordinance bat bandawa ya gajat bendeu bakan dan gajingnya teli bat ya sung tu jemut hakani gajingnya la isim benda da ki babun kinongnya tuk tuk nakanong ba da gajing sokya halor kani gajing le ka sarkar jela haka bakila pertasla ban perem jur ya menteri nong ba ka jela u dr mukul sama badru ya kemudah ordinance should withdrawn nakani gajing temu jongka government hamtame mungkin create awareness ru ipai ba bagi pai ba ru kinong aware nakabantang ni gajing temu jong government nomor kani ka ordinance tolong ban peniap ban penduk pendap senon dia kani gajak penriu bakar pang gajongi ini ya da gajing tepriu gajing sutu bangin pelam ki parok benang wan join nang sibet bakar nono gajing imi gajing beri hura buat nani gajing create nono balong indiscipline apa yang ngelenti ko bangya bakani ka bangile kalong ba ngin create ka attraction di pai ba para khaju ko por kalong ka awareness nakabanta kani gajing temu ko banginum syukwa ban persya tanah kaktian tanah pokok kubur nangin pedi dekat kambar kani kalau ngajing serang ke bakak enam hasil meni kalenti